بسم الله الرحمن الرحيم. Hah? Pina? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga palanggungan haram Islam, alhamdulillah yari kita niyo lugal manjari nato tawagon rawdatun min riyadil jannah, dahil nga mga halaman sin surga karena inyan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkaw long niya makahapit atawa makatimbay dahil halaman sin surga na pamusok kau dahil doon kaniya. Pagyanon doon ha na muna yun majlis al-ilm, lugal pag pasasampayan sin ini ilmu dahil Allah subhanahu wa ta'ala, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari ha waktu ini sa Allah subhanahu wa ta'ala, ini waktu sa ini parsukuan sing guru na to mulia Sheikh Khaidiruddin sumagawa in siya biya mga na invite lang simbahata sa biyaon at tawalong ta in siya biya mga kaunahan dimihil pangadjian hambuk lugal sabi ito wala siya nakari ha waktu ini na supaya ri malupas ini waktu na to amin dimihil kita pangadjian ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala din na yun biya mga hitawpik kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari in maudu singkitan niyo waktu ini amin daing hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat daing kan Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Biyaita sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nga sabda niya in sambahayang long niya hag sin agama Islam. Bang ibarat mga mag-umah in sambahayang long niya tabin hian sin ini umah bang ibarat umah ini tawinhian na tawahag sin agama Islam. Muna uning pagyanon agama Islam. Ini matarang beta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in panghindo sin Jibril alaihi salatu wassalam di matong maun kaniya iban si mga kasahabatan niya roon hadir ha waktu to amuin na inu-inu na sadyaing katan aon hambukusog di matong maon amuin nakabidda in panamong niyaring hakatan sarta limingkod siya ang paniyabyutang in lima niya pa imalop pa Rasul sallallahu alaihi wasallam byutang niya lima niya pa ini paaniya ang pasya ng asubo laong niya ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, baita iyaku bangunin pagyanon agama Islam.
in sambung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Amo na impagtawakon sing kita rukun Islam 5. Pagubos dito lang sin Jibril, sadaqta. Doon hayaon na inu-inuin Umar ibn al-Khattab amin nagriwayat sin hadis ito, long niya makainu-inu, ubos siya ng asubo, ubos baitaan man siya, imiyan siya bunalkaw. Nang asubo nagbalik, long niya, akhbirni anil iman. Baita ikuno ako, bang unin pagyanon pag-iman. In sambung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khairihi wa syarri. Amo na yung pagtawakon sing kita rukun iman unum. Manjari ubos maambiyay ta sin Rasul bihayad tulong sin nangasubo sadaqta bunal kaulong ni. Pagubos nangasubo ni naisabsiya, akhbirni anil ihsan. Baita ikuno lang niya bang uning pagyanun ihsan. Ini sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambung niya, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara wa in lam yakun tara fa innahu yarak. In pagyanun ihsan amo nain magmukarna kau bangkaw umalup na ini patuhan Rabbul Alamin karna tumunay simpiang daakan niya amuin in mo karna mo biya mo siya sing kikita buat malengkan hatatkala di nato kakitaan in Allah Ta'ala halaw man sing gumini na in mo karna sing kita in ikaw kikita sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Amot tim mo karna sin Muslim bariman bang siya umalup na tumunay sindaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naman jariha kahupuan niya amoy in namaid na naikod na in Jibril alayhi salatu wassalam way pangirab si mga kasahabatan manghisiyo sampay nagbutas na sila in Rasul iban sin Umar ibn al-Khattab nag-akad bihan karwarwa in agisin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, atadri manis sa'il? Ya kaulong niya Umar, uno, kaingatan mo bang hisuin na nga subumit? Yadto? Laung niya, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Amura in Rasul, daaksin Allah Ta'ala, iban sin, Tuhan Rabbul Alamin, makaingat bang hisiyo siya. Inagisin Rasul, innahu Jibril, atakum yu'allimakum dinakum. Inyad to Jibril di matong marikato tanyo nang hindo kato tanyo simpagyanon pag-agama. Naamo na in biyeta tarunhay ni. Naman jari paggain sambahayang long niya imadud din in ini biya kita simbiyaitaan in sambahayang amo na yung puunan singkatan ibadat. Di man jari siya wala doon. Bang siya naig wayroon kaya lakihan singkatan ibadat. Saab mo na monalong na insambahayang amo na in paminigan sin Muslim iban sin kafir. Bariman iban sin bukon bariman. Pangilahan in magsasambahayang in sila Muslim. Hindi magsasambahayang in sila bukon Muslim. Matarang yan. Manjari sampay hukuman sara bang siya langta pamarinta Islam na in hukuman sara amin Muslim magtinggal sambahayang manjari siya yadto hukumun sin parinta Islam in siya murtad dihilan siya to adlaw patawbaton bang siya ri tumawat aun kumugdan kaniya hukuman sin sara sin hula.
Islam. Amo yan. At niya mabugat perkala intungod pa sambahayang. Sarta in sambahayang nakabidda dahing hakatan ibadat. Ingkatan ibadat di matong para Rasul sallallahu alaihi wasallam dia sin Jibril alaihi salatu wassalam hindu kaniya. Ini ya Muhammad in pagyanon puasa, in zakat, in kat paghaji, in kataan. Buat ngalain kanin sambahayang in Rasul sallallahu alaihi wasallam pia kawa sinallahu taala pia sakat pataas langit timalrang in Rasul sallallahu alaihi wasallam madto pataas sampai nakaliw pasin ini long talawhil mahfuz pataas amun pagyanon long sidratul muntaha amun wayroon naman jari makaliw ring kaniya sumagawa nakaliw in Rasul sabab in lugal yadto in Jibril di naman jari limiw kaniya sabab amon ting katubtuban na sumakawa in Rasul na kaliyuren dito sambil nakapaghamatungan sila iman sin Allah subhanahu wa ta'ala tiukbal kanya in sambahayang muna tiukbal kanya kay man rakaat sampai inyaon mahaba ingkis sa kanya naman jari doon hay ni bang tabiya ini kawaon to ding kamaksuran niya long niya in sambahayang hag sin agama Islam di timindog inununo na biyangon bang way hag niya di timindog inununo na hinang bang wala doon inamuin aturan sin pagpatindog sin hinang niyaon hikahukot sin hinang niyaon suway sadya siya roon sabi tuwi ay ta doon sin Rasul waman akamaha fakad akamad din bang niya napatindog in agama roon ha amin muna yaunin sambahayang napatindog na in agama Islam. Nabang niya tinggalan in sambahayang liarak niya in agama niya. At inisisiyo in naninggalis in sambahayang liarak niya in agama niya. Bang niya piatindog napatindog niya in agama niya. Amo yan. Naman jari doon haon makata in maksud niya doon haon in pag-iyanon mag-next saksi kita, wayroon Tuhan mapatot pagtag-ipunan, mahugot halam simpangatayan ta. Buat malainkan in Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak niya, mahugot halam simpangan nalta, bang wayroon sambahayang, di tayo maunin syahadatain pagyan. Di tayo maun. Subayra siya yaun. Damikyan in pagjakat. Damikyan in paghaji. In pagpuasa subay raon sambahayang so in kamaksuran niya misan muri mahinang yung mga kaibanan niya on bang mo na hinang in sambahayang kaya tunay mo amura ko manin tawag kay mo na Muslim nakis in ka Islam mo kulang sa sumagawa matag na kau Muslim sarap pangilahan si Muslim iban si bukon Muslim amo na in sambahayang damikyan in rukun iman unum namarat saya na kausingkatan na sabot yadto bang wala tindog indaakan sin Allah ta'ala hipatindog in sambahayan amin parman niya aqimis sala tindogan niyo in sambahayang wala mo tindog amuk maksiat dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala panulang hapang daakan sin Tuhan na to Rabbul Alamin namo yan naman jari ini riwayat beta kato sin ini Abu Hurairah in sambahayang long niya aun siya hangpu sipat at ini hangpu sipat ini hilhil sin Allah ta'ala doon ha mga tao magsasambahayang amuin nag-ingat sin aturan sin sambahayang madto kiyawa dahin ha amin pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab nagbayta in Rasul long niya ini sallu kama ra'aytumuni usalli sambahayang kamu biasing kita niyo kako pag sambahayang ko nabang tanauro lingad to katantan makawa tayo pag-ianon hangpo sipat ini kaysa niya biyita doon haon laong niya zainul wajh hati niya ini
sumahaya impamayhuan sinta o magsasambahayang. Sahaya, sabab sambahayang ini sahaya. Sumahaya impamayhuan ta, sumampay madto sambil pa, Lauhil Mahfuz. Sabi mo na muna sambahayang, ubos ito na isinipon, inyan, mangharap madto patuhan na to Rabbul Alamin, pataas. Bang siya, middain doon sahaya siya umangkat madto pa, taas yan to. Biha. Nasabta, inyaon, hikarihiling kat ha mga tao, amoy magsasambahayang. Sabab, bang masahaya na yung pamayhuan ta, natanto limingkat kita biha. At marayaw kita aturon, sinsiyo makaatod kato. Labi-labi na tuod, inkog kuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy kimita haipon niya, timunay simpiyang daakan niya. Labi-labi na, insiya, mapuas din nito, amunain, mga malaikat niya. Amuin, mga ngayo, kaampunan paipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamanga sila amuin, timutunay simpiyang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Hikaruan niya long niya sifat, nurul qalb, sumahaya in jantung, si magsasambahayang. Maita di sumahaya, sabab in jantung yaon mahipo sing kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang nihito na in sambahayang. Sabab in katan, babas sahun halawm sambahayang, bukon kitain naginang simbarang-baranta. Dahin hakabtangan, hipagkabtangan, tahawak to kita umalok pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahin hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in nang hindok kato, bangunin hibis sarata. Bangunin hiagita. Sampay pa amin piilhi nangun mukatan, magtimindog kaw, rumuko kaw, sumujud kaw, imitidal kaw, limingkod kaw, inkatan yon panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyaon katantan hikakuyag sin Tuhan Rabbul Alamin kimita haipon niya harihad to in luparagbusin hiwal sin ipon niya tumunay simpiyang daakan niya iuurol in katan panghindo yadto madto ini tuyuan nila sambil ini amun na kundi nga lang nakakausan sarab mo na in sambahayang di man jari tinggalan bihan misan pa yung tao na sakit nasuway nila rahitunay inyad to di man jari marugto bihan sampil jari long taha mga sila amon di na makakaos magudo ito na nila in sambahayang tayo maundasin Allah subhanahu wa ta'ala habihatin butang niya hikato niya sifat rahatul badan ini sambahayang hikarayaw sin pamarananta aun waktu hikakusog kumusog misal malam na kita bihan bang kita amin manaw na bihan tuyuan tahi panaw ini waktu tayad tuyong baranta misal malam na lumasig kita kaman sabab mahinang mo sambatan na simbahasa bihaon mahinang mo exercise pag panaw mo hadya yun pag tindog lingkod mo yun pag ruko mo yun inyaw exercise sound bihan hikakusog si pamaranan maruhiin amuin ukat mangukat mo bihan katantan ukat dako lewan sin ukat asibi yung katan himiwal na dumakan yung dugo marayaw naman jari sambil sumaya na yung pamayuan ta dugo-dugoan naman to kakitaan bihan dumayaw na yung luparagbusta kumusog yung pamaranan ta nabihad to inhi ka upat sifat unsu fil qab insambahayang mahinang mulundang panun halawm kubul wayroon maramo isa-isa mura inkatan biyita kato tumtumaya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala yakaw ipon sin Tuhan Rabbul Alamin isa-isa mura kimuha deng halawm pakandangan hina mo isa-isa mo simulig yasulig sin Allah subhanahu wa ta'ala doon tumtuma isa-isa mura sumud palom sing kubul wayron iban-iban mo sumakawa in sambahayang bang mo initiunay mahinang mo siya iban sablong sin sambahayang kato
dito pahadon niya inaku ini miyamakad kay mo si masakat ako kay mo di lang ni halam singkubol ini kawin sumakat kako dahon takaw imaanan niya hindi to adun niya ikaw yung nagdara kako di halam singkubol ako na yung dumakay mo at hinihambok din ha mga hikasan ng sintaw halam singkubol amo na yung sambahayang niya bihan hikalima niya manzilu ar-rahma manzilur rahma in sambahayang mahinang siya sabab sinhi kanaog sin rahmat sin Allah Ta'ala maun kay mo bang mo hitunay na yung sambahayang numaugin rahmat sin Allah Ta'ala kay mo inla sa in kug sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kay mo dumatong maun kay mo imana niya in Allah Ta'ala madugal ha mga ipon nyari magtutunay sin sambahayang amo yan inhi ka sumuno kaniya miftahus sama kunsi sinlawang langit insang bahayang kunsi sinlawang langit sabab tiap-tiap ang katunin amal mo sambahayang pataas o kabunin lawang langit pasal sin sambahayang insang bahayang yung mangarap madto pataas bang mo siya tiyunay piyarayaw in pag ini hinang mo sin sambahayang haaturan hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na laung niya ini bang man kau dihilan sin Allah Ta'ala ini karayawan biya sin dayaw sin pagtunay muka ko bihanan so bang kita iya ayaran tamarayaw ayaran da isab kita sin sambahayang ta bihad turain ini kana naman tawihan in sumuno kaniya siqlul mijan in sambahayang mahinang bugat sintimbangan mo haadlaw akhirat imana niya punon mo na yung katan rukun Islam 5 upat rukun iban sin rukun iman unum iban pa sin ihsan ibutang murong katan wayron sambahayang niya inya un katan di mugat hadarat sin Allah Ta'ala biya simbugat sinan sipak pikpik simpikut bangway sambahayang sa sumakaba bangyaw nin sambahayang mugat inyaon katan mag tawang-tawang imbugat nila katantan maana niya subay to di katinggalan in sambahayang in sumuno kaniya mardatur rab in sambahayang amuin mahinang sabab hikarida sin Allah Ta'ala haipon niya ang pabita si mga ulama kahto di hikasudsul ka intaod sinamal di hikasudsul ka intaod sinamal na hinang sumagawa ini kasud mo palam sin surga rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang siya magrida na kay mo minsan da siya tiyo-tiyo bat bita sin Rasul khairul a'mal ma dama alayhi wa in qalla sa rayaw-rayaw amal bistawn sin Allah Ta'ala amin tiyo tutuhan mo minsan da siya tiyo-tiyo at ini sambayang bang man ini tiyo-tuyuan mo bihan at ini di mo siya pag bugtuon ing katan sin waktu yan to tiyo-tunay mo bihan at ini biasin pagtawahon nila in ini aming mga sila di mag titinggal sin sambahayang bihan in sumuno kaniya zamanul jannah amo na lang niya in halga sin sulga madawhat mo buugat sin amoy in sulga ikapami mo sin sulga yaw ni kasud mo palam sin sulga amo na yung sambahayang bang ibarat bihon in sulga di mabising katan amal subay sambahayang inipamika niya bihan amod in kahinapusan sifat hijabun minan nar in kahinapusan sifat ikahangpo niya in sambahayang mahinang tampan daing haapinar ka jahannam
amuin makatampan hatag dapukan niya daing ha ini paminsana sin narka jahannam. Amo yan. Naman jari ambok hadis riwayat daing kan Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza arada Allah ta'ala an yudkhila ahlal jannati fil jannah ba'atha ilaihim malakan wa ma'ahu hadiyatun wa kiswatun minal jannah wa idza aradu an yadkhuluha qala lahumul malak qifu inna ma'iya hadiyatan min rabbil alamin qalu wa ma tilkal hadiyah wa yaqulul malak hiya 'asharatu khawatim maktubun ala ahadiha. Bita si Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin ina si mga bariman asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kalasahan niya anak sin Abu Bakar As-Siddiq serta amurain asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bujang na asawa niya na dunaon lang niya biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kabayaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala pasurun intau sulga palon sin sulga magdaak in Allah subhanahu wa ta'ala malaikat sarta nagdarasin ini hadiah atisin hadiah ini biya mga ini irarahan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban tamungun isuklog sin mga tao sulga awak tu yaon laong sin malaikat yaon paida aradu ay yadkhuluha bang sila mabaya na sumud yung mga tao sulga yaon qala lahumul malak mamung na yung malaikat amoy India aksin Allah subhanahu wa ta'ala yaon kipu hundong nga kamalong na ay nakama mag-uus-us sumud inna ma'iya hadiyatan aun inilang niya mga huhulmatan deng hatuhan Rabbul Alamin kaniyo qalu wa ma tilkal hadiyah uno lang niya inbiya mga dirihilan sin Allah ta'ala yang kamo uno yan wa yaqulul malak inagisim malaikat yaon hiya 'asharatu khawatim maktubun ala ahadiha aun inilang niya hangpo sing-sing ini siusulatan ini kataan sing-sing ini isa kaula-ula baging sing-sing yaon sabab bintabi at sing-sing maray pagsulog ako lamay na makaiyang kita lang tayo kasulog mga tao sumod palang sulga ang po galumay nila ito kasulugan katan sing-sing yaon sa tayong sing-sing yaon takasulat katan in panagnaan sing-sing in nakasulat kanilang niya salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin in nakasulat ha panagnaan sing-sing hiruhal ha mga tao sulga bang sumud na palawang sulga ito matupod sila tukatan iwan sin amin tamungon deng halawang sulga sabab way makasud palawang sulga iwan sin tamungon nilamang on tamungon dugaing tamungon deng hadunya sa sumakawa hawak tuwad tuweron na sa tamungon sabab imano siya ubos sila lang ta timindog na rin halawang pakukulan nila wayroon na tamungon katan naguhubo na usog babae naguhubo na sampay na kayan pay na isa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah biya di na rin yung mga babae ito naguhubo na isa dalang sin Rasul ya ay isa lang niya wayroon na makatali magpikil sin kakitaan niya pasal simbuka nila patuhan Rabbul Alamin hawak to yaon sa way makasiguro makasudsul ka atawa di way makatanto sing ginhawaran niya bang nauno siya makahutang
Banghaw ning parsukuan niya. Biadto yung katan. Naman jarilong niya, doon hayaw, uos siya dihilansin, pakayan niya, hisulog niya, bihad, iwan na sinsing-sing ito, tiap-tiap ang buhok kanila, ini dihilan niya ito si mga sing-sing ito. Impanagnaan lang niya, siyusulatan, salamun alaikum tibutum padhuluha khalidin. Kasalamatan kaniyo, amoy in naglano kamo. Maanasin paglano doon niya, muna yung pagtunay sin ibadat, labi-labi na yung sambahayang. Sababi na yung katantan, hika, lano sin ginhawaran, taring hadusa, daing halumi katan. Kamilang biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambuk hadis, hapag air, laung niya, bang laung niya aon sapa ataw suwa, haraig simbay mo. Haraig simbay mo, lumakso ka palawm sin suwa, yaon makalimahang kaadlaw. Uno ang paka, lumi makapinharin baran mo. Nalaw sin katano ay. Ayaw pa ka manghilog ko, misan di ka manghilog, bang makalima ka lumakso madto, mapakpak na din luwag mo katan. So, amo ating pag-anon pag-air. Narito pamaig na, nabiadin na bang hitunay mo pa yung sambahayang. Amin, pangayon mo buot pa Allah subhanahu wa ta'ala, mabaya kauroon hadjakatan, marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi, lumano tuod ka wihan. Sawasa ka. Sabi mo na muna, Allah subhanahu wa ta'ala, rito may maayipon niya, bang bukod naman ano? Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Inna Allah ta'ala malano, sutsi, rito may maayipon niya, bang bukod na sutsi. Bihan. Hangkan na iniring mga lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, haipon niya, amoin mga tauron, aong panakakapin biya mga lumi habaran, dilan niya sakit. Kasupaya mapakpak yan to katan, mai, kalanuan. Ni matsanda kula. Intaw man kananam sakit yan. Kalanuan siya. Maig din doon kanya yung lumi. Bihan. Nalamod na rin dito ha, pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan sin ibadat yan, kasutsihan. Bihan. Na, inagisin, Allah subhanahu wa ta'ala, roon namin ayat, ini, Suratul Zumar, law niya padkhuluha khalidin. Na sud na kamu palawm sin surga, parsukaan niyo yan, kakal na kamu roon. Doon na kamu halaw niyan. Nalaw niya in sing-sing hikarwa, siusulatan, rufiat ankumul ahzan wal humum. Iangkat na sin Allah ta'ala kanyo in kasusahan niyo, iban sin uno-uno na, piagaangan-anganan niyo. Sa rabing katan, nag-aangan-angan, hamin doon pa sila, wala pa, kaya baita sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, in kamu yan tausul ka. In kamu yan taunar ka. Wayron makatanto, bang hauno sila makabutang. Hasabi ito, pagdatong sin amin tita sin Allah subhanahu wa ta'ala, roon, nag-aalok na in taunar ka ibang sin tao, sulga. Laun niya, ya ahlal jannah, khuludun la maut. Ya kamu mga tao sulga, kakal na kamu halom sulga, iban way nakamatay niyo. Nalaw sin ini magtatapsir, banglaw niya hikamatay in kuyag, matay in tao, imbari iman katan sing kuyag nila. Sabi may ta, nag-aangan-angan sila katan, ay kahaw no makabutang ini, uno na ba ang kumugdan ka mo ini, haw no na ba ako ini, hibutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Napag-ubos, pagharap maripahan sipak, law niya, ya ahlan nar, khuludun la maut. Ya kamu mga tao narka, kakal na kamu halom narka, way nakamatay niyo. Nabanglaw niya in kasusahan ni kamatay, matay tao narka katansin, susa nila. Sabab, kakal na sila halom sin narka, way ron na, di na sila makaig. Sabab, may ta, piyatay na in kamatay. Hawak tuad to. So, wayroon na pagpatay, buhi na kakal inhalawm narka, buhi na kakal inhalawm surga. Narihad to. Naman jarilong niya, doon hayaon, pag iangkat na kanila, in kasusahan nila, ibang singkatan pag-angan-angan nila, na mahipo na sila singkuyag. Bihan.
Pag-ubos lang niya, inhika initu, dengan masing-sing susulatan niya, yato, in nakabutan kanya, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan suratul A'raf, wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Insul ka lang niya sungun niyo yan. Amo na in kia warisan niyo dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan hapal saraban sin in kamu nag-amal. Naghinang kamu diak kamu sin Allah ta'ala, pahinangon sin kabayaan niya, hinang niyo in kabayaan niya, na kamu na nakawaris sin sulga. Bihan. Ini kaupat, albasnakumul hulal wal huli. 5 sing-sing lang niya na dihilan na sila pangampu sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin pangampu den halong sulga. Usyad to in pangampu yaon, nawayroon pangampu den di hadunya ini biahad to. Sebab in pangampu di halom sin dunya ini di kasud palom sulga. Subaya amin den dito gua halom sin sulga yan to in isuklog nila pa sila makasud madto palaw. Bihan. Iban singkatan ari-ari hipangari-ngari si manusia. Biyaw. Lamod siya roon. Naman ko makakita bihan ng pagyan ng pangari-ngari, hipagpaling katbihan na indigenous na siya. May si mga kamaasan tadto na usog ibang babae nagtatambo kumulawan. Yung mga taudayahan. Na yung mga miskin-miskin na tumba-tumba biha at tawapilak bihad to. Amin biya mga bukon datod mata taudin alta nila. Sa na yung mga ini ganarol halom sin kauman bihan in mga sila amin ini dayahan na bihad to yung panamong nila. At turon sila biya desab sila sultan bihad. Naroon hay ni paggain mu'min piyasandal sin Allah subhanahu wa ta'ala, di papakayon si mga katan amuin mahal ka yaon dito hadlaw akhirat, labiin halga ipa pakay kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Katan sin kauugan kapukuyakan bihan yatukan tian sin Allah ta'ala ridtuha adlaw gana-gana bihan. Ini kalimanya maktubun wajawajnahum bihurin ain. Nakarutang hasing-sing na laung sin Allah subhanahu wa ta'ala demikian in ayat ini dengan suratu ad-dukhan laung niya paasawahunna ima kausugan dahin ha mga hurun ain. Hati niya sambil biyay sin Rasul inambok usog bihan nakapituan inasawa niya. Ngaro kayong kaiban siya nasawa niya riha ini dunya. Sambil aun nga sububihan asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya mga mabaya imingat sabab biya makuyag mga kausugan nang magkasabot in mga hurulin bihan na alam niya Rasulullah ay kawya makalandot tod maibog yung mga kausukan mong magpakarungog simbihan. Ay ikaw na alam niya unang pagbiddaan sin ini tao babae sulga iban sin babae dunya nakalawituod sila yan. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bal nisa'ud dunya khairun minal hur. In babae dunya labi marayaw ring sin hur. Amin dong tapag ibog-ibugan na bihansin mga kausugan. Nabiya sila natarsangang bihansin marayaw to in babae dunya. Na alam niya may tatuya Rasulullah na inhurul in panamong nilahalam sin surga sutla uus indaginis na inwal na niya ampain sutla pag yanon ayaw sutla halon sin sulga na misan in sutla di hadun niya ini aming sutla pagtamungon sin mga tao amin ini dayahan yan bang hisulog mo in sutla pabaran mo kabaya murit di na ihon
Sa rabing parasahan niya, masarap magtuhabaran. Mareho tanam. Bihan. Bukod na siya mapaso. Bukod na siya nakalandoy nagbot. Mareho parasahan. Kanan, tumahal ka siya. Dengan mahal ka. Nalong na yung mga hur, in panamong nila, dengan hasutla. In babaidun niya, pais nila yung gantian. Sutla in pais hin babaidun niya. Amin mga bariman. Amin mga tausul ka daysab. Bihan. Na ay ikaw na alang sin asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Biya din narahalang niya. In kami ni aun waktu magpakaroon na kami mamakarwa. Makatuwing kay banan, ang kami mga makaupat. At tawing kay banan, makapila baha. Pangsaw pa, malong ngayon ba na namo bakas yan to katantan, nakasud palawang sinsulga. Ang pa kami nakasud sa palawang sinsulga, isyo na ba yung ba na namo dito? Unay nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi to pa kamuha dunya, kamu yung pagpipian. Sumakawa dito na hadlaw akhirat kamo na magpi dahil nga mga bakas na bananyo. Piun nyo lang niya in ahsanuhum khuluqa. Piun nyo na in sa reyaw-reyaw pangadatan dahil nga mga bakas na bananyo yan. Bihag to imbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan. Naman jari sampai biyeta doon haon na may tan Allah subhanahu wa ta'ala, inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala ruwayng ayat suratul mu'minun. Bunal tuod lang niya, tungbasan ko na sila adlaw ini, dahil hapar sababan sim pagsabar nila himinang simpyang daakan ko kanila, haadlaw inilaw niya madawhat nila na yung daraugan dahil hindi kako long sinullah subhanahu wa ta'ala. Amot timbay ta sintuhan na to Rabbul Alamin. Naman jari inso muno sing hika unum biyita dunaun hada jazaukumul yawma bima fa'altum minat ta'ah. Amo na yan lang niya intong basin Allah Ta'ala kaniyo ya kamu mga tausul ka dahil nga palsababan sinhinang niyo ingkatan piyang daakan kaniyo sin Allah Ta'ala magtaat harap kaniya. Amo na yung maksudang kan kita piyapan jari sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala hangkan kita hinang manusia supaya makapagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin. Way maksud do kain. Na paggato tiyo na ita inyad to na madawhat ka na rin Tuhan Rabbul Alamin in katan ini tutungbasan ni. Manjari in hikapito, sing law yasirtum syababan la tuhramuna abada. Na imbita doon na hikapito, di makasud surga in taumaas. Wayron taumaas makasud surga. Mga senior citizen, di makasudsul ka katan. Pre-16 katan. Di makasudin in ko. Nah, bihan. Naman jari, hambuk mas babae kay lumiyad to para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imilod-ilod mad to si muok para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, makasud na ba ako lang niya sulka? Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maas babay, di ka lang niya makasudsul ka. Nanakliya di maas babay, nagtangis. Nanaikod. Pagka siya nanaikod laung sin Rasul, urungan niyo, magtimas babay, ito pakarian niyo. Nagbalik. Nakabing naman, pagbing naman. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inari ko di makasudsul ka intaw maas. Makasud na kausul ka, sabi ko nakabiya silas mo yan.
Sabab yung mga babae, inna ansha'nahunna insya'a waja'alnahunna abkara. Yung mga kababaihan katantan, mapinda na in uno nila, pagkatao nila. In babae katan, mahinang nabudyang katan, wayroon na kuwan. Pag yanun abkar doon, virgin na katan yung babae. Magbing pakabudyang nila, katan. Na, asa beto lang niya, way makasud sabab in babae katantan, iban sin usog katan, mapindain ini ginhawabaran nila katan, mahinang katan bata bako. Ang buok riwayat, in pangumulan sibu na katan, 3 tag 7 tahon. Inumul. Usog babae. Way na bata-bata, way na taumaas. 3 tag 7 tahon. So, way na maubos. Biyan. Na, manjari, laon niya ron haon, intaw maas di makasud da katantan intaw sulga sa sumakawa pindahon sin Allah subhanahu wa ta'ala paamuin bata bako na katan. Sabab bagisab taw maas pasuron palam sin sulga nari na lang sin anggalis mag-enjoy biha napagkabata bako na katantan kusog din pamaran ng katan sibo na wayron na pagbiddaan niya. Sibo na yung kuyag katantan halaw man sin surga. Sabab in surga, yaon, mayroon na pag-usaha mo, way na pagkatan. Way na paghusa mo. Kakuyagan na hadya. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk ito rin hamanga, lasa ulong sin Allah ta'ala, hamanga sila malasa tumunay simpiyang daakan niya. Dahil di hadon niya ini. Na, in sumuno long niya kanya, doon, long tahikawalo, sirtum aminina wala takapuna abada. Hawak to yan, mahinang na sila. Hamong ngaya ning katan manusia, way na kasusahan nila, iban way na kabukaan nila, halawm kasanangan na hadya sila bihan katantan. Ini kasiyam niya, nakasulat dito hasing-sing hikasiyam, rafaqtumul anbiya was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Nakasulat din dito, mahinang niyo na lang niya lundang panon, im mga kanabihan, im mga nagsabunal, yadto nahin, piyag nakuraan sin, amaon sin Rasul, ay ni, bakay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khalifatul Ula, Abu Bakar as-Siddiq, was syuhada, yadto na inamaon sin Rasul, amo na in nakura sin katan syahid, habadar, ay hauhud, amo na in Hamzah ibni Abdul Muttalib, amaon sin Rasul, was salihin, iban sin mga tao salih, amo na in nag-ammal, way tamak-tauk-tuk sinammal niya, kimukugdan katan. Nakaamo sabab iurol nila in undang-undang sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala miya makadaaturan pamiat sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hikahangpo lang niya sakantum fi jiwarir rahman bil arshil karim. In hikahangpo in paghulaad nila katan haraig sin aras sin Allah subhanahu wa ta'ala, aras sin Tuhan Rabbul Alamin, na doon sila makabutang luwal yaon katantan. Na amoy adto in inihangpo na sabot, amoy in hiruhal kanila laung ta hadiah sin Allah subhanahu wa ta'ala, hari pa sila makasud palam sin surga. Pag-uwusyad tulong sin malaikat amin naraakyad to, udkhuluha bisalamin aminin. Nasud na kamulong niya palaw sin surga, ibang kasalamatan, ibang kahamungayaan, halawm kasanangan, way nakasusahan, sud na kamo palaw sin surga katantan, payadkhuluna al-jannah, sumud na ingkatan, taw surga palaw sin surga,
ubos ing kabtangan nila katan. Alhamdulillahilladzi adhaba anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ingkatan pamuji, ingkatan sa sanglitan, iban pagsukur, tupot hadya pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin nagpaig din kato tanyo sing kasusahan nato, in Allah ta'ala sangat in pangampun kato tanyo, asawabyad to siyara mapatutukbalan nato sing pagsukur katantan. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-arda natabawwa'u minal jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Ingkatan, katinggihan, pamuji, sasanglitan, pagsukur, tupot sa pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin biyunnal niya nakato tanyo katantan in janji niya, bang nato hinangon impyang daakan niya in janji niya rumatong kato tanyo katan, nabihayaon niya rin nato nakiawarisan daing kaniya, in gumi sin surga, yari nakita niyo naghula halaw niya ini, hauno na yung kabayaan na to kadtuon, dulbaya nakita niyo katanta ni bansing kasannangan, doon hay ni tutong basan daing hatuhan na to, Rabbul Alamin. Naamoy adto laungta in amoy in pangadjian ini ikarihil taha waktu ini tungod paparkala amoy in tutong basan sin ibadat sambahayang, balikan ko in katan ibadat bang wala doon in sambahayang wayroon kapos paiddahan niya. Sumagawa bang yaon in sambahayang wala doon in kaiwanan, aun waktu inikaw manjari pa siya timbangon, sabab inikaw ingan mo Muslim nakis, kulang in ka-Islam na marayaw jukopon na to asupaya in piyagkugkuyagan nila ini lumatong kato tanyo isab magkugkuyag kita nila sin pagkugkuyag nila, insyaallah subhanahu wa ta'ala mura-murahan madawhat na to in kasannangan dahil hatuan Rabbul Alamin biya na sinjian di ini katantan iban madawhat na to matayma na to in hadiah sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban singkatan pakayan amin hipasulog kato hari pa kita makasuod palam sin surga, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini dito na tumugtub in pangadyan na to waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.